Fl-aħħar jinfeġġet qas moħra fih dan il-Partit Nazzjonalista wara l-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-istess partit ippubblika stqarrija mingħajr l-approvazzjoni tad-deputati konċernati. Dan ħareġ fil-Gazzetta Kulħadd li żvelat id-disgwit intern li nqalaf tal-Pjetà rigward stqarrija dwar is-settur tal-proprjetà. Il-kwistjoni bdiet wara li esponenti għolja fih dan il-Partit Nazzjonalista riedu li joħorġu stqarrija dwar artiklu li kien ippubblikat f'The Malt Independent ta' intervista li saret lill-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa. L-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista li eventwalment ħarġet mingħajr ma kienet iffirmata mid-deputati konċernati ridet timxi fuq l-impressjoni li ngħatat fit-titlu oriġinali tal-artiklu. Il-Partit Nazzjonalista rid jirkeb fuq it-titlu oriġinali Many young couples opting to buy two properties, not one, Housing Authority CEO. Madankollu it-titlu naqas milli jsemmi li d-dikjerazzjoni ta' Zerafa kienet imsejsa fuq statistika u informazzjoni uffiċjali. Kawżat hekk, il-pubbliku ġie żgwidat mhux ftit u feġġet kritika mhux ġustifikata. Tantu hekk li l-artiklu nbidel ftit tal-ġranet wara biex sar jaqra Data shows many young couples opting to buy two properties, not one, Housing Authority CEO. Però skont is-sorsi tal-Gazzetta Kulħadd dawk fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista xorta waħda rriedu li jirkbu fuq it-titlu oriġinali anke jekk dan qed jiżgwida dak li verament intqal fl-intervista li saret. Iżda meta it-tmexxija Nazzjonalista ġiet biex tippubblika din l-istqarrija li nkitbet minn persuni għolja tal-Pjetà u talbet il-firma tad deputati konċernati mis-settur, spiċċat sabet reżistenza kbira mid-deputati infushom. Dan kif id-deputati kienu konxi li l-artiklu kwistjoni kien żgwida sew lill-pubbliku u bekk ma ridux li jirkbu fuq dak li nkiteb u rew resistenza. Sorsi li tkellmu mal-kulħadd qalu li d-deputati mitkellma biex japprovaw din l-istqarrija kienu Ivan Bartolo li hu x-Shadow Minister għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Albert Buttigieg li hu x-Shadow Minister għall-Familja u s-Sigurtà Soċjali u Bernice Bonello li hija Shadow Minister għaż-Żgħażagħ. L-istess tliet deputati li fil-11 ta' April kienu ndirizzaw konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista fuq materja simili. Sissa għadu mhux magħruf min minn dawn it-tliet deputati wara din ir-resistenza jew jekk kienux it-tliet deputati kollha f'daqqa. Madankollu minkejja din ir-resistenza it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għaddiet romblu minn fuq id-deputati tagħha u xorta waħda ippubblikat din l-istqarrija mingħajr il-barka tagħhom. Però tmexxija għamlet dan mingħajr ma inkludiet il-firma tad-deputati in kwestjoni. Kien dan id-dettall li qajjem mistoqsijiet serji anke fost ħafna persuni fid-Dar Ċentrali, tant li sors partikolari spiċċa tkellem mal-Gazzetta Kulħadd. Dan kollu jekxef il-mod li l-Partit Nazzjonalista jaħdem bih politika ta' supervja anke bejn id-deputati responsabbli mill-oqsma tagħhom u tmexxija tal-partit.